on source revenue tuona mbeca cia maendeleo ingi tugategemeaga mbeca iria kuma githirikari na gwatuika na mbeca iria tukuoja cia revenue tugite ja maingi ira revenue 389 383 392 na mucara jwa revenue it's about 370 million. So mbeca iria gutigara cia gwita ngugi au ni million about 10 to 15 million. Na mbeca ini ni mona Meru ina capacity ya kuoja 3 billion. Aitu anenganire system wenjeru ibaugira twekere system wenjeru itwa appropriate money 70 million twakora system wenjeru tukoito kuona matunda ya system wenjeru baugire twamireta bakomba kuoja ni ogoti bubingo Koroki Makasi na ugite ne bakwenda kugeria kunenkera mbundi ya municipality jo Meru nya kuthurania ogoti bwao akiuga ni barite na mbundi una baruga no buthurania kwikige na kia shilingi bilioni 1 bari abo ibakwa no boja revenue ukinya kwe 1 billion aja ndene mutindwa. So tukuga in due course itukwaranire na the other leaders msiba tu nabo tuone to explore that possibility tubaya mwaka jumoja thirikari kuma July mwaka next June tuone mbe jingana bakeza bojenie so bethiba kumba kojania ngurugia revenue bond irero then tubugani mantu ja revenue bond ura tukathithia no tukwatuika municipality oja mbechi nyingi ngurukia revenue bond ikioja county mzima then kuketha kuna thina tukwenda ku experiment ke report rande to shawero rea kwari eto ni mutuge kare Bidukiro chama idantere chegembe no nyuntu nende bokone kabatimbara ya kudira kinyanyu operation yo kariane ndire direte geta na mbirenteri akari vane ndi bedirete bakiadira nikiniza wandi ni amwadi na kiniza nende wandi ni amwadi bedirete bayoka kiamadeta yange nyuma ya ngambe chyo kadhomba kwidira ikia wa goroboro inde imwechomba kwidira ikiwatikana karekare direte nende pekero kwa bunene urubare ongera kinyoremi ibonekete kurema nkurukia karibaiba kolota bisaba kareba kiwa tanende karekare tirora mbere na bedera pa kinya bachariri Edwin Gatobo na utariria Bakiariria untubu na burari butuwekete kironda kia nkuja kariba bantre cheithiritine kinisa wondi ya mwathie Gembe North bari uganande bakonoka impithukiro che magita kwa magita muno bakigweta jotu kwa ng'ombe irari gweta indi nyuma ya mbura ya risasi kumakire mabitha baborisi banji esi unteriu maitha bare moiko matukana ng'ombe ire barari bagweta nachio tukirianga kidogo ni mantu ambomu angana kila kitu otuko wangwa risasi ira uri kuno muno ni sio weleka kintu kitikweleka na ng'ombe nirete otuku na niretire na kintu kira kiratetherie ketheti askari barumire nara kambinera twinio askari barumire kambine ko bari ngarisasi lakini baeleti na ng'ombe ciambira we kenyimo ke kuona mbwete hao ndikona kire mundene utuko ndonere mwanki wakaneta mundene ndikona mongo kata mundene woi imba ukire na burumo nkwibwa seti angololo eringa kaye kiura tura mama ndi ora inana tuenza turakuana then na marunungu roruri ende batu to wasigereke ko Rwanda miunda na to eto thai ka to wete to choka untubu nande bare bogwetanirie na tongere baba kesi asa bakigo baba mamerete matungu gine yao then operation ebwewe kuma mwanka mwe kulwari ma ebwewe kuma mwanka etakachuru kila male tone batu usalama batani neko vivwa batani kena ndo bana batanya kura baba tie to ngombe na bataka ko Rwanda betano theri dika ta ko Rwanda theri batiko ta ko Rwanda chabuta kithakene aya bunge ne tukaneje bare dika dio ngwa kero te rongwene kura bari kuipa kona kana rongwene bakala gwite ko bathia takuo bakira na baibona na tatu atethu kabwana teitumu kethe ne itara maore Dai thirikari kethe turire tha 12 kubwethi operation ketha kene kimwa bagathia ta mukinyo bakona antu baitite no ntu ni bayo abia kuria bakanyira tinge batu bati kwethra eto ya thirikari twatanio tinge tebia komba twani mtongo omba utetethia ngakendre kyo tebia tokorea ni untu jabubure bwariritwo nore wari MC wondi ya mwathi John Ntungai uri okuga monkera riwe Gembe North gutekio tena kyo kya kuomba ikurana maitha thina yutongeria kiburite bubwega into bibi onde ibiotheri no nto bakwethirwa muyumbe to biendete kwaria muno isiasa antu bau bira baeti coordination ba coordinate abethirwa bakiritangwe ba kintu kimwe
na batena moyo yura yongwa antu betho abaina yuginya yokaria antu lakini hata kwenda kuwa batu tore wenyeji kuringa na thene yendelete kinya kwa karate tuiba wanta mutwende Antone Anteto cha Weru TV kuma Igembe North nini yetu ingatobu Okrimonto maidani ya kariba kambi ya njoo kaunti ni Isiolo hipokete matheta bakiwa otio tethio bamukrete kuma kithirikari akwe mwaka yomwendethia chwire kwiyo bakiromba ndi kongelwa bisaba okare kenda bombo tegera makarika ya na munini wa county commissioner Isiolo Central no ritia kari kwithira ndi baina wirigiro bamanto kwagira kumania na operation ire kwithira itete na mbere bantama murangiri na utumenyethia Wamebakari ba kambi ya juu hadi Nebula Pesa kaunti ni Isiolo bachumirete na kuga inyanyuma eng'ombe ciao kwiyo mweri muthiru tariki 20 monkanarua patiro ona utedio bwe buku kumana thirikari ikinyanyuma thirikari kwambia operation. Tulibiwa ng'ombe 11 na tuliadhirika sana kwa sababu hizo ng'ombe ndio ilikuwa tegemeo kwa familia. Mimi ndio first born, mimi ndio tegemeo kwa familia. Familia ni watu ambao ni wengi na wana uwezo. Na hizo ng'ombe ndio tulikuwa tunategemea. Tulienda kwa kituo cha polisi kuripoti vile ng'ombe zilibiwa. Serikali ilisema itachukua hatua ya kuifuatilia na paka leo hii matarehe imeenda, siku zimeenda, hatujaipata haki haijapatikana. Walitoa ng'ombe yangu 11 pamoja na njao. Wakafungua boma njao, wakafungua ya ng'ombe, wakatoa. Wakaenda na ng'ombe. Sasa baada ya ng'ombe kuchukuliwa ndio tulitoka nje kuangalia kile ilitokea. Ng'ombe ilipotolewa kwa boma, ng'ombe ikakataa kuenda. Wakakimbizana na ng'ombe hapa inakimbia kona ile wakakusanya zote wakaenda naye. Sasa mimi nimewachwa bila chochote na mimi ni mjane, niko na watoto 2 secondary, sina kitu ya kulipia. Nimeshindwa nitafanya aje kwa sababu sasa sina mbele na nyuma. Wakati serikali ilikuwa inafanya operation kuna ng'ombe ililetwa. Lakini sisi hakuna mtu alituconsider sisi kuwa tumeadhirika pia. Nkuruki baromba thirikari kuba askari ba NPR kendarira kwina wambata bobo bomba gutetheria na mpwe. Sasa sisi tungeomba kama serikali inaweza kutupatia sisi KPR. Kambejua hakuna KPR. Sisi tumeumia. Sasa hatuna mtu wa kukimbilia. Unaenda kuitana mtu kutoka huko Kambeshek, kutoka huko Akadeli, kutoka LMD ndio unaenda kupigia simu wewe ng'ombe imeenda. Na hakuna hatua inachukuliwa. Lakini akiareria karikarire ya mweri muthiru ACC wa Isiolo ya tigate na arombete akari kwethirwa na wirigiro ng'ombe ciao igacoka nyuma ya operation kwambia. Akiongera Nkuruki na ugete ati thirikari ni ambitie mutaratara ja kuongera NPR Nkuruki kire ntura hizi cia kambi ya juu. So ile matumaini yetu ni kuwa katika hizi operation ni kuwa mifugo ile ambayo ilipo katika hii kambi ya juu itapatikana na wenyewe wataregeshewa. Na hatuwezi sema ni lini, but kwa sababu operation inaendelea, wacha tukue tu na matumaini ya kuwa mifugo itapatikana na wataregeshewa. Kuna NPR 5 ambao wameongezwa katika hiyo area na ile vile nimesema ya kuwa tayari majina yao imenakiliwa na tayari vidole yao vimechukuliwa na imepelekwa mbele ili ukaguzi zaidi uendelee. Inkiripotera Anteto cha Weru kuma Isiolo mbeta bantam murangeri. Right, na nikumira unende mkwethana ngiokorikana kia kiuria ratukwitha tukiuria kia maoni yaku yariko kanimbe bibiongo nende batire kwithira bikibutha kwa kendo kandana na ontubo na ngina kuna ati abunge ba Mount Kenya East nibachumiretie kwa tambaru musanda yuranende ithirite wika kwa mbere kenda kwa riria mantu yegie njireno mbike kwithira itethera kia kurwa na wambabu bondeithia urabonekete kwitana mbere ndene ya county ya Meru. Abunge ba kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Embu nibeumire kugwata mbaru muswada wa kurwa na wamba bonye mujandeithia na ule kuthoma gwa itara Kairu ndi bungeni. Kulingana na mubungu wa South Imenti Shadrack Mweti, wamba bonye mujandeithia kaunti ya Meru butwikite biashara nene na kwino bataru bwa thirikari gutigira ng'ombe jonde jina alama ya kumenyeka amwe na guteithire kumenya na alama girima ng'ombe ile kwiwa ikuthi. Cattle restoring is not just a mere activity, but it's understood as if it is a business
cartel that they market these particular animals probably even outside the country. Because, Madam Speaker, where you get several animals in large quantities, thousands stolen, and they cannot be traced, it means that there's a market. Encourage livestock identification system in G-tagging, Madam Speaker, a tracking system, a branding, makes it very easy to identify those animals whenever they are found in the market. Mubungu igamba ng'ombe Patrick Munene na wake watambaru muswada jo aruga thirikari ja county kethiro jijo bataru bunene kire kurona mbabanya mujandethia gwitukira kire gwikira jingiro barabara ni ja county na kenda kumenya kire gigutonya na kire kuma county jao. Having county government at the center of this thing will also help us because they have checkpoints all over. You can't enter a county, you can't leave a county without and they make sure they have stops in all the routes that get out of every particular county. Having a buffer zone between various tribes is also very important, especially between Isiolo and Meru, where cattle lustering is rampant. And we emphasize both to the central government and the county government to overemphasize on identifying these buffer zone areas. Mugambo juki wata kwa mbaru ni Mubungu Yembe South John Paul Mwirigi. The animals from Meru northern grazing land, Madam Speaker, have disappeared. And whenever those animals disappear, they go to market, they are sold, but they cannot be traced, Madam Speaker. If the movement permit will be given, whereby the animal can move maybe from 6 to 6, those animals will be traced. Mubungu North Mentera Daud na ole no akinyite muswado jo bungeni niele iditete wona wetu kwa ugatigira nyamo jonde jandithi ni kwandikidwa kenda gutetheria nyamo ino kuma county na kuthi county inge. If this bill is passed, there will be registration of all animals moving from one county to another. There will be county like what we used to. It's like a number plate for a cow or for a goat. I call upon the Ministry of Interior to actually step up and put more resources on this issue of livestock theft. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nagisio kabore igisio kemwanya muno india muna bone gekyomo muno kire urimi kumaniana ugaruku barera maita kumaita manda yethera yake ya na yakithira ekuluka na tionde thera yakioneka mukana murimi amba kwithira akiona kiwikia thoko kana kure akirugono rumarikyo twandeto gaki mutagi nethirite india kilungana kiana buri maturene na kinyamindene kono re manto yakarine kinyantaira yakuthiria thine kine gichunchi kimbere kerono ro mwanya urimi buri. Bore ni imwe icigo mbunge birabi nene kiri kaunti ya Meru ni gicigo mbunge kira kirima wirio mwanya mwanya indi amwe na bobo bore yithagirwa yena nteri imwe tibu ya kiri urimi ende guntu kura konene bori kura kwithagirwa gukiro Meru yura indi amwe na kwithirwa mbura ni kura boka na kwanda kirio bitikura no ntumbura etigana nteri imwe mono ta nteri cia ntumburi na guntu kumwe kwa wandi arwiri rwa rera ntumbura butuma arimi bagatigwa bakunurito metho yura na gutigwa bawete ruthia no ntubatikomenya bakaumira ko utegindu yake ukie gwitwa mbura no tebia kurabia umya ndene bia umira biroma nande batie kwenda thina nene muno gukurukirana kinya gucokiana skuru kwina thina sana tumwankana ndi nyogataga myundene yetu utegindu tumenya kurita na batu nande twinana tugacokia skuru twina manto ja maingi ja kwendeka na mwankana ndi ora kurarira uteke tumba kuthithia kamwaka kare kaimbere ndera twarire tuonete tubia kuria tubukai muno na thaa iji twina miaka iri tayari
tinga iye kungana na cukuru ibati gutegera nundu tayari na ndiana betite gucoka cukuru kwa gwa nkoromba thirikari atiri bagitegera kinya mantu jana bwa cukuru na cukuru gicokwa ibabati ko konsinda antu bantumburi nontu antu bantumburi na area yeje ya bamuuro antu bawe na thina tayari keda miaka yu yonde batona ngai nontu thina era twine oguku twina thina kuma Empara kuma ya ng'ombe kuma Ruji Mpara erere guku tutiona twana tugwike cukuru. So arimi for the last three planting season batiromba guketha. Thagera moving forward antu abakambiria gucoka kuromba mitu kuromba irio atubura nyabuko kombekana nyabo tutetheri irio no tuthaibu kona bura kuko kuromera inobi karetwa skuru no ana bakona bia kuria twibarategete irio mundene na ndetha yo tebio tuteme atukathithia atia na gia kurigaria na ate yurarerere tiwataga antu ake kinya ndethi tiga wa thina no ntumbura yarega kugana ri ikuikaruta bia kuria ni gatigo ikigunkaga muthetu na kiragia nkanaga rimi muno bakuma ntumburi na ate nkinyo kethirwa kuri na antu batare bomba kugurira ng'ombe ciao irio amba bataima bakaya bakaya na bagatigwa batari no ambi ugategera ndeithia thai ciumite kuraja nya thaite akachibu ino ntu ina chikare so turi gwatu challenge ya kuiro ng'ombe ito gwatu challenge ya kwethira into bietu bite kwethira birenyira no ntu ndethia etherete kuretero irio bibite unganirio itikura ng'ombe cietu cikwambirinya kuthira Impara na inya ire itirathira Impara ikujugwa intoro buciathira cionthe ng'ombe cietu igukwa Impara na antu batena mbeca cia kugurira ng'ombe irio na muntu ora no akomba kugurira we irio etegakue gekweje kaiwa na igitumikira gitigaga karibe na kieo kinene na bakiromba thirikari rimwe baraithagiria na muno kiri kuretaga irio bia msanda kiri guntu kurago kurumiru iura tikuraja kadita ontwere ndiuga twakirwe ni ndamu nene kadita ikenda ndoje chitukinyira na no this place is virgin potential antu aja ni nene muno apart from that inye ithima bienjwe county government MPs bonde bakorablate ora bomba uturetere ithima bibinge tona Ruji kuri na nde mwire aja baisigiria ngavana ura wetere bana Madam Kawira athithitie nde mwitumirite mabilioni ja mbeca na time itore gatethia antu bamuuro ndeji na bankando na ingi yathithwa committee ire committee tayari gukuona ni ntwithingia nde mwicio the ngavana uri ku bantu jajo nde jathithitwe ngavana kutijo tukona twitu konsinda rutere rurwa rugiri ndeji tureromba jumbe betu muno muno mwachimi wari ndikiri ketheromba tutethia nturejere nda Ruji na Ruji twagite tukeja kuona Ruji twamba kwethura tuking'ania kiri gicunji kia bierero tukaraniria na mutaaramu urimi atwere ithimbi yongo arimi bomba kurutha kaingo bona gia kuria mbura yarega kugana na nkuruki tukaraniria na bamwe barimi bara bombite kurima na tuye tunini turaba kuona Gaki Mutegi kiri rugono rwa mwanya urimi buri Right na niwe anendega kinonto warugona runa no tukutha tukiona akanya kakunoka indi tuchokera tukitha tukiana ndionga ya roteragani harapa kinyete ntere chia county ya Kitui. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash,
kienyeji mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. School's out, fun's in, adventure's on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Right out ichokera ni atiwero TV na RFM watanite na county Meru ni wedete tapakilonga anteri cheki ramu jojo na kibiri cha kurikania akari kuyukia kura akari nendi bedre tapagita na mbere kwinyilwa we yabo kuyukia kura onde kaita kauchandikiri yapo ya kudira mudiru murioki nandetwei Ndire mwe gutigira ati mwingije kurikana manzo kujika kura mbere rwangwa kya maithurano na mianka rota inga kimya twetete na ndi Weru TV na Weru FM bagwatanite na thirikari county Meru ibombete okinyakirwa mujujune ama kibirisha bakitambia ntumirie je kurenda kumenya kama uko kadi ama uko kadi kwena ndo bako diuruka class veto baraba ko yakire nyomba chienu baka ya hapa koni bakenda kuhakikisha ya kwamba oni sawa kenda kagita karaka gakinya kuringa kuro kaba kebegeta kata ukepenya mutongole wa kura wende tasikununa unapenda so ndio tumekuja kuhakikisha kwamba una confirm unasema kama iko sawa mimi niko kadi wewe kadi uko kadi andikare county Meru tongereto ni gavana Mutuma Ntoniga tuwatanirete na Weru TV na Weru FM 96.4 butaba kana kadi kuna kama uko kadi weka mkono juu na moroto nandi ni gutigira mtu onde akwithwa gishumiria na kujukia kura na ruthio miraro kumenyekana niko kadi nikenda kagita gakuringa kura gakinya muntu onde na kanya gakwithurira mutongerera bakwenda na onde na kandi yakwa kuringa kura na nkwera yuthi bande mtu onde thirwa na kukurewe kenda tucagura atongeria baraba tutegera muno twana yuthi na baraba tuthitheria maendeleo na tokia maendeleo na nyuma kwa watu itoye kura tuinde tombe kuringa kura tuthure atongeria bara tukwenda bara tutekwenda turite kuma kerwa ando nkera mpombi kwera wayuthi wenzangu tuchumanya tuinde tujukie kura kenda tombi kurunga kura ara tukwenda na ntomerera tombete kwethera twene orware ne mwake anto bashumerie bomba kwethera bakiyo kairia kandi kuringa kura na ntoka wiko kayoka ku eune sauti yaku ne kwamba kwethera wetu maira kuhakikisha kuona utongeria bora wewe ngo kienda ta Mukenya kire county government na kinya kire national government na kintu kebata ntuko itiere inkai mno mbere Jumaine tareki ere tafadhali shumerie ikinye kire ofisi cia IBC kana kire IBC officials barabara ya kwena arore bomba kwithira weshandikithia ta registered voter indamja jonde kuonekana kwena kugwirwa kagita karea aini ba Meru ni amana tangazaji ba Weru TV wakijitentereji Asante sana. Tutambere kuthikiria Weru TV rumuri wa Meru na Weru FM 96.4. Muthuri Murioki Weru TV Mutiriro Kangangi Baruto regani na thirikari bedrete nende baina ndionga yantu ko ile county ya Kitui yarabeti tena mbere kone ka kumane ile thirikari ya Rais William Samoei Ruto bari thirikari ni ko kemata gari ya mwenende ya kuringiria Kenya na njirere tiagirite bakyongela batungere maandamano ya manene kureana na utongeria bora putiagirite nili kithinji na ndetonkuruki ni fire si fire ni noma si noma Nisio sokotha chiatinda ntere sheikamba kaunti ya Kitui ntuko ya narua na ruterero regani. Rigathi Gachagua agishikora ndionga ya Rais Ruto ari nayo ndegoro ya Itale akioria nto batumagira mitandao bakama makerasi. Sasa nimemwona Italy analia, msiangalie mambo ya mtandao,
Watu ya mtandao muendelee. Kasongo is feeling the heat. He is crying in Italy. Ati wasikize mtandao. Hii mtandao ndio dawa ya Kasongo. Muendelee kuinject na kumwanika. Akimworia kuromberwa ni Pope mbele ya gushoka Kenya. Na huyu Kasongo tunakuambia usitoke Italy tafadhali. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Si ndio? Si aombewe na Pope. Apunguze nini? Pia uingie kwa Pope akuombee. Uache kutuma askari na wakora kupiga watu kanisani. Akuombee Pope, uache kusema Gen Z wapigwe risasi mguu. Si mtu aombewe? Si maombi naweza fika? Hii hata hii mtu akiombewa anaweza badilika mkiona? Will be on the 25th of June mwaka huu kuadhimisha ile siku Ruto aliamrisha watoto wa Kenya wauawe, wakauawa kwa bunge. Mmoja anapigwa kutoka juu ya bunge na sniper, watoto wakauawa. Tulienda kuangalieni kwa mochari na tukaona mambo magumu sana. Siku hiyo 25th of June, mimi binafsi nimetangaza itakuwa always, tukichukua alternative government tutaiadhimisha kama public holiday kukumbuka vile vijana wa Kenya walimwaga damu. Nimeona gazeti ya Kasongo inaandika ati jana kulikuwa maandamano, Rigiji, Kalonzo hawakuonekana. Sisi bado tangaza maandamano. Mlisikia tukitangaza? Sisi tunapanga maandamano. Na ile maandamano tunapanga sio ile Kasongo amezoea. Ati ya siku mbili watu wanarudi. Ile maneno tunataka kupanga. Kwanza tunataka ihusishe kila mtu. Tutafutane na watu ya Linda Mwananchi. Tutafutane na Gen Z. Tutafutane na United Opposition. Tutafutane na Wakenya, tupange vizuri. Number 2, hatutaki tu kuongea mambo ya mafuta. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali. We must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya ABC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Jeka Bobo Botengani, Gachagua ageshina monini wa Rais Kagitene Kanande. Hapo kwangu ametuma mtu mwingine anaitwa Soprano. Mnajua Soprano? Aliambiwa ati alete nyinyi maharagwe. Hii maharagwe ya Soprano haivi. Ukikula tumbo naanza kuguruma. Sasa nyinyi Wakamba mtakula hii maharagwe ya Soprano? Sasa pale tumemsukuma ati anakuja kushindana na mimi, lakini ni mtu bure. Akipewa microphone ati aongee na watu, watu wanaanguka na micheko. Ni fire si fire, ni noma si noma, ni Soprano si Soprano. Hiyo Soprano ni bure si bure. Kanya ne Kawero TV Mbeta Nele Wakethenji. Haidi asiende. Na munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki kinyete kaunti ya Baringo gutega weti na mbere bamirandi mwanya na chokerete ruteragani na kubera maandamano yatitethia na bakethera bagita na mbere kuritira Kenya ngui oni ngwe ndranete riboti. Tuko yeruare munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na lungete ndene ya kaunti ya Baringo na arethirite akirugura kia mirandi mwanya irio ya stima na kinya barabara ndene ya gisio bunge Keldama Ravine. Akiaria na meneretie maandamano yaraheronekete ukareka ntuku euro akioneka kumeneria boka daru terregani ni kirawete ne bokunjira ndugimithi kubwithia maandamano yao. Tumeamua hatujaamua. Munini wa Rais akiwa mantu yagia maguri ya maguta kwithira yaitetie Kenya kia ikuo ende kinyande gurunge chionde niringe kiete ithene kumania nando Iran, Israel na Amerika. Kuna vijana sijui walikuwa wametaka kutatiza usalama wetu hapa na mambo ya maandamano. Maandamano haiwezi suluhisha shida za Kenya. Na wale ambao ni viongozi, suluhu ya shida na changamoto za Kenya sio kuchochea vijana ati waende wakatupe mawe na waende wakavunje maduka ya watu, waende wakapige wananchi wasio hatia ati wanaandamana.
mambo ambayo imetokea hivi karibuni ya kupanda kwa bei ya petroli hajasababisha, hiyo maneno haijasababishwa na maneno ya Kenya hapa. Hiyo ni maneno ya dunia, ni mambo ya vita ya Marekani na Israel ikipigana na nchi ya Iran. Paka dunia sasa yote, hakuna nchi hata moja ambaye petroli haijapanda. Oriu munini wa rais awete ate tayari kwethira icokanairia miario na Rutero Regani nonto bokwe na ngwira barumirite kurita ya thirikari. Iko watu wengine washenzi walipewa kazi ya kusaidia rais, badala ya kufanya kazi kulingana na katiba wanaenda kushindana na rais, wanajifanya hata hao ni marais, wakafukuzwa. Saa hii wanatuongelesha na kutupigishia kelele wakiwa huko nje. Sisi hatutachukua muda wetu kujibizana na watu ambao wanakaa kama wamechanganyikiwa. Na kire kithurano kinini kira kirigeri kubuthika munini wa rais awite tayari ringi utira Rutero Regani bate kwiwatira nombi akeana ngerekano na kira kionekanire ndeni account ya Embu. Muliona kule mbele North, si tulinyorosha ule jamaa? Nyinyi munasikia, muliona ile maneno ya mbele North? Si huyo mtu alikuwa na kiburi? Hata hii ingine imetokelezea hapo Olkalau, tutawanyorosha asubuhi. Tumeamua ni tutam. Ni tutam. Wendia na uguri ureteri ni Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Abiachara bamburi ndeni ya thoko ya Kathangashene bonanite kuria kunira kone maguri ya mburi kwithira yetite na mbere kwinama bakiwa bobo ethira bugita na mbere bationa visi ya na bochukuru chicho kwa kiumekeyete kinya biachara bangu kuthoko ni oyeni borite thirikari account kurumira utheru makena babu na Ronoro. Ringi biashara bakwendia mburi Kathangashene ne baumirite gutariria bura gwitia kwa ngarama ya uturo kubaringithitie anene unturia baugite ni utumite nginya maguri ma mburi memana nontu bwa antu kwagia mbia, lakini kulingana na bora mtu thoko karanga ngie mtu njuba no theri anakata kaya na tauthiti onto kwa ananji batena mbeca ujumbo thuku bana thoko ya mburi mundu timbega ekari na imo no ntumbecha burato akora na mburi ngiri nyanya endu ngiri tano ni batariritie gukirira kuremo gucokia na masukuru kiumia tuthiite ni untu mburi iria bendagia bakona mbia jia bisite kugurwa mundu thoko yetu etiena gora mundu twendia mburi na ngiri ciere abiachara mundu tiembe jira bena kiona njima tukachokia na cukuru ona meje wana kinyambi mburi wenu yetegemerete kurerana na kuirana cukuru. Kugaruka kwa rera ni kubaringithitie anene bakiuga bena yura kuona mbura etiuraga ire nkiumba kubatethereria ana wetu nakia mirampa na kamutu ya ndo mbura etiurite icokete mbande mona wetu mbura icokete ithana gwabura tie ya kureta na wetu mbura taura wana nende tukurima wetu gutiurite mburi wenu yatweregerete chokia ne mwana cukuru ne yatweregerete kuria iromba riao kithirikari ni gutigira ni kubairira kiro jia kuthimaga mburi bakiendia bakamenyaga mburi na kiro jigana ne orire bakuromba kunenkerwa mbasari kenda baomba kuthomithia na bao ombeka thirikari ya kindike etogorera mburi nomba waba ya pendekeza kutugurira no na kiro nonto thaino ende ana kuringo no ringo nonto kinyoti kumenya mburi na kiro igana ngo kwendio kendia yombene go Leo ndo vamo nyumba bomba kuga nto konsindo tugure either kilo ina chiera chije nto choberia nene betu choberie wana ka bagatu nekera na basari tuirana cukuru abiashara bangu kukithoko ino ya Kathangashene na bonekanite bakimurika thirikari akaunti ni kiria bakuga au bendagiria ngukuni wakuĩ na kioro kia thoko na nikiomukire gochiago chire chithongera kioro ni kiria kinya kioro agu njogiro chiruti chira miragu kongoria thirikari ya Tharaka Nithi watweka mama chama nibo bakoya gutugithia nyamonge kanjuku watweka batichenjia umetutigita kanjuka iri ngugo cia ithongeta chire au ni kwirire au ni tukuria Tharaka
thirikari ya Tharaka Nithi tukuga nyamonge muthomi njoka tujubiriaga na tio karane na guru akiuga ati no thirikari ya tuyene ya turuthe ya maendeleo. Ukiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Right, niwe nonto bakwithira watanirite na batu monkere utomba kwithira nende twekinya kenda tochetu ende nkarikana denera ndure aku ya Kalono. Na Kalono ke ruare kairigira nende kwibyo kwithira ukiritana keko. Muntu mwe ethira aitawa ronto bawa witwa nduni okwa. Na ari okwete euro atiri mantu ko nende kotina kwambithwa. Ko nende mulaika mwire ruare Murungu wete nyaba wibawe kanya bochale narabu kwenda wita. Idara iki murungu kana iki nkoma. Muntu wonde ndaita ki murungu indu nyanke ile bo nkoma kwethera ku karakari ri unchoke ya. Mulaiga mwiro thithina. Ukuma ki lift na eta kwa nkoma. Ngau kano nabura ande twethera tukira wa nkoma ina muchuthe ina ngoi nirero kwena monki. Atiri manto aba kurea bira bionde wethero kirira iria inkanyako inyama inaicho neria nkoma yongwa ena chuti ena nkanyankuru kieye kwa ke tukwani tene nyayo ekiria muntu wari na ani onkwenda ndio era mulaika otwete nyana uko murungu mone boko karie ndua kona ne okwena nkanya na eta ko murungu ona anto ye isasawa ndu ina icho neria na kuina ina ndu aile gutina nkanya na ara kungyo ntu nara barira bira bakwenda bakaina ura bakwenda to imboira bakwenda era mulaika amona ko murungu etera gutithuki aba nkoma kwena nkanya sana mulaika mwiro tithi na arore wachoka nontu kutuka na runene itia lift na ethira ita nara kwa nkoma ndu aikinya mantu ya luki ikomera irare achuti muchuthi tiu ina kibanga ina kiboko ampuria ina ngoya ntoba kuyaba kurwa ai atake nkoma mpala muria oga nkoria nkoma ane ondirare oro kurare ankanya koma mwira oro irare ntuko ya campaign na indachindire kura Purity Richard no kare moneto madithia geto Phineas imana na boibo ko kare nende kimubango yo airu rokire ki kameme Wero FM 96.4. Dictating okira rokiriwa Martin we ko kanyo ruiro ko kanyo Professor Wengwa, is it not enough reason yambi your support? No Martin, we are beyond aratora support mtu fulani no nto na umwete ko mtu fulani kinyeketha ukawe my brother and there is nothing kuona serious an interest kuma kile position revenue. Why do I have to support you? Show me a reason ya support tena nto we come from the same family na nuwe na ambition tiagu na ambition tiagu ito ntede ka ito tede mugirinde and then you mbira nation rally behind you. So professor is not enough. Brebe that be enough be a convince ya Meru but support William Ruto kuringira debe. What that government will deliver in Meru, because what we have seen in Meru katwari oma from last year tuaga thoko State House state loji tu itawaka lakini ono kiumero kiuka ngare we kwa ndi amigurire dai we kwa na ndi ngambi angano kumenya kujikira inya hii sifa makoko that what kindiki na Ruto bakuthiri kindiki baringitigira cibitari level 5 igakwa ya kinyantu angano na mwaji etanoka mtu kana mtu fulani etaka ugo nkona thirikari kugitate ni gwaka aringeja bakathamia thoko igakoromone musingi tukambia gwako ara urea anta bakambia kuo thoko ikwambia kugitate wako ikwambia gwako lakini
kindi kiejire mbere nya cibitari itathimo. Amen.